ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чорабинии тантанавӣ ба ифтихори рӯзи ғалаба, ки дар боғи ғалабаи пойтахт баргузор шуд, иштирок ва суханронӣ карданд. дар маҳалли баргузории чорабинии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ истиқбол гирифт. оид ба омодагии ҷузъу томҳо барои гузашти низомӣ ба муносибати рӯзи ғалаба ба пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири мудофиаи ҷумҳурӣ Шералӣ Мирзо гузориш дод. баъди садо додани суруди миллӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба корномаиҳои фарзанди ватандӯсти тоҷик суханронӣ намуда, рӯзи ғалабаро ба ҳамаи собиқадарони ҷанг ва мардуми кӯлҳои кишвар самимона табрик гуфтанд. таъкид гардид ки рӯзи ғалаба барои наслҳои наврас ва ҷавони имрӯза низ гиромӣ мебошад, зеро он нишонаи олии ватандӯстиву фидокорӣ ва сабақи бузурги шуҷоату мардонагӣ ба хотири ҳимояи ватан ба ҳисоб меравад. боиси ифтихори мо садҳо ҳазор нафар фиристодагони халқи тоҷик, яъне фарзандони бонангу номуси Тоҷикистон, паҳлӯ ба паҳлӯи намояндагони халқҳои дигар дар таъмин намудани ғалаба саҳми арзишманди худро гузоштанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чорабинии тантанавӣ ба ифтихори рӯзи ғалаба, ки дар боғи ғалабаи пойтахт баргузор шуд, иштирок ва суханронӣ карданд. дар маҳалли баргузории чорабинӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ истиқбол гирифт. оид ба омодагии ҷузъу томҳо барои гузашти низомӣ ба муносибати рӯзи ғалаба ба пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири мудофиаи ҷумҳурӣ Шералӣ Мирзо гузориш дод. баъди садо додани суруди миллӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба корнамоиҳои фарзандони ватандӯсти тоҷик суханронӣ намуда, рӯзи ғалабаро ба ҳамаи собиқадорони ҷанг ва ба мардуми сулҳхоҳи кишвар самимона табрик гуфтанд. рафиқон, генералҳо ва афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ, муҳтарам собиқадорони ҷангу меҳнат, имсол аз анҷоми набардҳои шадиду хунин ва фоҷиабори ҷанги дуюми ҷаҳон, ки ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 ва ғалаба бар фашизм марҳалаи асосиву ҳалкунандаи он буд, 74 сол сипарӣ мешавад. ва имрӯз сокинони Тоҷикистон мисли тамоми мардуми сулҳҳои олам солгарди ин санаи таърихиро бо тантана ҷашн мегиранд. иди ғалаба барои тамоми мардуми сайёра, аз ҷумла халқи тоҷик, санаи бисёр муҳим ва воқеан тақдирсозу таърихӣ мебошад. зеро дар он солҳои мудҳиш низоми фашистӣ ба озодиву истиқлолияти аксари давлатҳо ва халқҳои ҷаҳон хатари ҷиддӣ эҷод карда буд. маҳз дар натиҷаи муборизаи муштараку қотиаонаи халқҳои гуногуни олам, оташи он ҷанги даҳшатнок, хомӯш, озодии мардуми сайёра таъмин ва вабои фоҷиабори фашизм бартараф карда шуд. бояд гуфт ки пирӯзӣ бар фашизм бар эвази ҷони даҳҳо миллион нафар сарбозону афсарон, аз ҷумла фарзандони Тоҷикистон, аҳолии осоиштаи дар минтақаҳои таҳти амалиёти ҷангӣ ва ақибгоҳ қарор дошта, маъюб шудани миллионҳо нафари дигар ва гуруснагию маҳрумиятҳои гуногун шунид ба даст омадааст. яъне таърихи башар ҷангеро, ки боиси чунин қурбонии зиёди ҷонӣ ва хисороти аз ҳисоби берунӣ моддиву маънавии сайёраи замин шуда бошад, ёд надорад. барои ҳамин мардуми сулҳдӯсти кишварҳои гуногуни дунё ҳар сол 9 майро ҳамчун санаи ёдбуди шаҳидони ҷанг و بزرگداشت کارنامه مردان دلیر و شجاع
به مقابل فاشیسم هیتلری تسجیل میکنند. به این مناسبت همه سابقه داران جنگ و ملت، یعنی آنهایی را که در میدان مبارزه های خونین و عقیبگاه جسارت و فداکاری نشان داده در تأمین نمودن پیروزی بر فاشیسم سهم گذاشتند، اینچنین مردمی صلح‌های کشور را صمیمانه تبریک میگویم و به همه آنها تنصیحاتی و خانه آباد و به تاجیکستان عزیزمان صلح و ثبات جاودانی آرزو می‌نمایم. باید گفت که با گذشت سالها خصوصا در شرایط تارفت اوج گرفتن ناآرامی و بی‌ثباتی در کشورها و منطقه‌های گوناگون سیاره اهمیت و ارزش این صحنه تاریخی در بین مردم عالم می‌افزاید. روز غلبه نه تنها به سابقه داران جنگ و مهنت و شخصان کلانسال بلکه برای نسل‌های نورس و جوان امروزه نیز گرامی می باشد، زیرا آن نشانه عالی وطندوستی و فداکاری و سبق بزرگ شجاعت و مردانگی به خاطر حمایه وطن به حساب می رود. باعث افتخار ماست که پهلو به پهلوی نمایندگان خلق‌های دیگر صدها هزار نفر فرستادگان خلق تاجیک، یعنی فرزندان با ننگ و ناموس تاجیکستان نیز در تأمین نمودن غلبه سهمی ارزشمند خود را گذاشتند. مردم تاجیکستان هر سال در روزهای تجلیل جشن غلبه افسران و سربازان در میدانهای نبرد هلاک شده خلقمان را یادآوری نموده نام نیک جوانمردان با شرف خود را گرامی می‌دارند. حکومت مملکت در نوبت خود دایر به نگاهبین و پرستاری سابقه داران جنگ و مهنت و حل مسائل اجتماعی آنها منتظم چاره‌جویی می‌نماید. زیرا پاس داشتن خاطره فرزندان شجاع وطن و غمخواری در حق آنهایی که به خاطر حمایه وطن و زندگی آسوده نسل‌های امروز آینده خلقمان جانبازی و فداکاری ها کردند وظیفه انسانی ما و هر یک فردی با ننگ و ناموسی جامعه میباشد. حاضرین گرامی، سبق‌های سخت و سنگین مبارزه با فاشیسم و پیروزی بر آن جهانیان را همیشه هشدار می‌دهد که دوستی و همکاری و تحکیم روابط نیک و سازنده خلق و دولت‌ها عامل اساسی صلح و ثبات در سیاره و شرط مهمترین تامین کردن روزگار آرام و آسوده برای اهل بشر می باشد و تنها با سعی و تلاش مشترک بر ضد نیروهای خرابی‌آور و بدخواه ایستادگی کردن ممکن است. در شرایط جهان نارام و بسیار مرکب امروزه که جغرافیای تعدید و خطرهای معاصر روز تا روز وسعت پیدا کرده ایستاده است، ترغیب و تشویق صلح و دوستی، روابط نیک و سازنده خلق و ملت‌های عالم و کارنمایی‌های فرزندان دلیر شجاع وطن در جاده مبارزه بر ضد تهدیدهای نو از قبیل تروریسم و افراطگرایی، ملتگرایی و نژاد پرستی و جنایتکاری متشکل فراملی کار نهایت مهم میباشد. زیرا هرچند که انسانیت با مبارزه دست جمعانه فاشیسم را سرکوب نمود، لیکن امروز با وبای دیگری اصل نو، رادیکالیسم و اکستریمیسم و تروریسم روبرو آمده است. مقاومت با چنین خطرهای معاصر نیز مناسبت بسیار جدی و مسئولانه، تلاش دست جمعانه و تدبیرهای هم آهنگ شده همه خلق و دولت‌های جهان را طلب می‌کند. مردم تاجیکستان که دهشت جنگ تحمیلی شهروندی را از سر گذرانیدند و عاقبت‌های وزنی آن، یعنی عمل‌های خرابی‌آوری نیروهای اکستریمیستی و تروریستی را با چشمان خود دیدند، آن سالهای فاجعه بار را هرگز فراموش نمی‌کنند. در سالهای 90 عصر گذشته کشور ما با گناه خائنان ملت تاجیک و دولت تاجیکان
با آتش جنگ تعمیری شهروندی کشیده شد که باعث قربان شدن ده ها هزار نفر آدمان گردیده. خسارات مادی آن نسبت به ضرر سالهای جنگ دوم جهان مبلغ چندین برابر زیاد را تشکیل کرد. محض به همین خاطر خلق تاجیک به قدر صلح و آرامی و ثبات سیاسی بیشتر می رسد. آنها را همچون نعمت بی‌بهای زندگی عزیز می شمارد و برای حفظ کردن و پایدار نگاه داشتن آرامی وطن سعی و تلاش می‌کنیم. ما باید راه پر افتخار طی کرده و تجربه زندگی پدران را برای من بعد نیست استوار گردانیدن ارکان دولتداری نوینمان، مستحکم نمودن اقتدار مدافعی وطن عزیزمان، رشد اقتصادی و اجتماعی، گسترش علم و فرهنگ، باز هم بلند برداشتن حس وطن دوستی، افتخار ملی و خویشتن شناسی نورسان و جوانان هرچی بیشتر استفاده نماییم. بار دیگر شما سابقه‌داران محترم جنگ و محنت و تمام خلق عزیز تاجیکستان را به افتخار عید غلبه صمیمانه تبریک گفته به هر یک ساکن کشور سلامتی، خانه آباد و به وطن محبوبمان صلح و آسایش و وحدت و امنیت پایدار آرزو می نمایم. جشن ظفر مبارک باشد هموطنان عزیز. بعد انجام سخنرانی پیشوای ملت برای پاس داشتن خاطره افسران و سربازان، مراسم گلچنبرگزاری در نزد آتش جاویدان صورت گرفته. به خاطر قربانیان جنگ دقیقه خاموشی اعلان گردید. نخست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور محترم امامعلی رحمان با گذاشتن گلچنبر خاطره قهرمانان و اشتراکداران راه غلبه را پاس داشتند. همچنین از نام مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، وزارت مدافعه و دیگر ساختارهای قدرتی، سابقه‌داران جنگ بزرگ وطنی، نمایندگان کورپوس دیپلماتی مقیم دوشنبه و خدمتچیان نظامی پایگاه حربی 201 فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان به خاطر قربانیان جنگ گلچنبرها گذاشته شد. چاره‌بینی تنتنوی به افتخار روز غلبه در باغ غلبه پایتخت با گذشت نظامی جزء و تام‌های قوه‌های مسلح و قسم‌های حربی گرنیزان دوشنبه انجام یافت.
раванди мубориза бар терроризм ва экстремизм дар ҷаҳони муосир аҳолии сайёраро таҳдид менамояд, дар меҳвари сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон устувор мавқеъ гирифтааст. қабули барномаҳо ва стратегия, ташкил ва роҳандозии конфрансу дигар чорабиниҳои сатҳи баланд ҷиҳати ҷилавгирӣ аз ин зуҳуроти номатлуб бозгӯи талошҳои ҳамаҷонибаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти мавриди назар мебошад. гузориши ҳамкорони мо. дар ҷумҳурии Тоҷикистон пояҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар самти мубориза бар зидди терроризм густурда тақвият ёфтааст ва дар ин ҷода стратегияву барномаҳои мукаммал амал менамоянд. имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти мубориза бар зидди ҷиноятҳои экстремистию террористӣ дар сафи пеш қарор дорад. раванди ҷилавгирӣ аз ин зуҳуроти номатлуб ки тамоми сайёраро фаро гирифтааст, дар меҳвари сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. дар шароити кунунӣ диққати асосӣ равона сохтан ба ҷилавгирии ҷавонон аз пайвастан ба гурӯҳу ҳаракатҳои экстремистию террористӣ муҳим шуморида мешавад. ба ин самт таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат махсус равона гардидааст ва иқтидору имконоти мавҷуда комил сафарбар мебошад. ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмонҳои минтақавию байналмилалӣ дар самти мубориза алайҳи ҷиноятҳои террористию экстремистӣ густурда ба роҳ монда шудааст ва тавре гуфтем ҳукумати мамлакати мо дар муборизаи беамон бар зидди равандҳои номатлуб ва хатару таҳдидҳои замони муосир дар минтақа пешсаф аст. далели ин дар радифи стратегияи глобалии созмони милали муттаҳид оид ба мубориза алайҳи терроризм ва конвенсияҳои зидди террористии он тасдиқ гардидани стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм мебошад ки ҳамаи паҳлӯҳои равандҳои ифротгароиро ки ба терроризм мебарад дар бар гирифта он солҳои 2016-2020-ро фарогир мебошад. ин санад албатта муборизаро бо ин зуҳуроти номатлуб тақвият мебахшад. стратегияи мазкур вазифаҳои мақомоти давлатиро ҷиҳати аз байн бурдани омилҳои ба экстремизм ва терроризм мусоидаткунанда мушаххас намуда қадами устувор дар самти мавриди назар мебошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон роҷеъ ба масъалаҳои мубрами мубориза бар зидди экстремизм ва терроризм, пайдо намудани роҳу усулҳои нави пешгирии терроризм ва экстремизм пайваста конфронсу ҷаласаҳои сатҳи гуногун баргузор карда мешавад. дар соли 2018 баргузор шудани конфронси байналмилалии сатҳи баланд таҳти унвони муқовимат бо терроризм ва ифротгароии хушоматомез далели возеҳи гуфтаҳои болост. дар конфронси мазкур беш аз 400 иштироккунанда аз 48 кишвари ҷаҳон ва 31 созмони байналмилалию минтақавӣ аз ҷумла созмони милали муттаҳид ва марказҳои илмию тадқиқотӣ иштирок намуда роҳҳои пешгириву мубориза ба ин омилро баррасӣ намуданд. нақши сохторҳои махсус ва қудратии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти пешгирӣ намудани истеҳсол ва қочоқи ғайриқонунии маводи мухаддир ки сарчашмаи маблағгузории терроризм ва экстремизм мебошад назаррас аст. яке аз омилҳои густариш пайдо намудани экстремизм ва терроризм истифодаи васеи технологияи муосири иттилоотӣ хоса сомонаҳои интернетӣ аз ҷониби ташкилотҳои террористӣ мебошад. ба ин гурӯҳҳо нафароне ҳамроҳ мешаванд ки дониши кофӣ надоранд ва аз ояндаи сарнавишт дар ин ҷода комилан бехабаранд. аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истифодаи интернет ва даромад аз гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир чун омили асосии густариши терроризм ҳисобида шудааст. дар маҷмӯъ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баррасии масъалаҳои марбут ба хатарҳои асосии ҳаёти инсоният, радикализм, экстремизму терроризм ва пайдо намудани роҳҳои нави муборизаи муштарак бар зидди ин зуҳуроти номатлуб тамоми тадбирҳоро равона сохтааст ва дар ин самт ҳамкории ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои олам албатта дар ҳама зинаҳо густурда ба роҳ монда шудааст. идомаи ахбор. Талаботи аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба равғани растанӣ дар як сол 150 000 тоннаро ташкил медиҳад ки тақрибан 85% он аз хориҷи мамлакат ворид карда мешавад. чаро имрӯз корхонаҳои равғанбарории ҷумҳурӣ бо иқтидори имрӯза наметавонанд талаботи аҳолиро бо ин намуди маҳсулот таъмин намоянд? шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи Нуриддини Қурбон. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар як сол аз ҳама намуди растаниҳои равғандеҳ 40 000 тонна равған истеҳсол карда мешавад ки ин назар ба талаботи аҳолӣ хеле кам аст. тибқи маълумот давоми соли 2018 аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон 80 900 тонна равған ворид гардидааст ки тақрибан 85% талаботи солонаи аҳолиро ташкил медиҳад. чӣ бояд кард то ҳадди ақал 50% талаботи аҳолӣ бо равғани истеҳсоли ватанӣ таъмин карда шавад? имрӯзҳо дар ҷумҳурӣ агар мо ба ҳисоби пахта ва зироатҳои равғандиҳанда гирем ба миқдори 40 000 тонна равған истеҳсол карда мешавад ки ин бениҳоят кам аст. имрӯз аҳолии ҷумҳурӣ то
تا امروز تعداد آن به 9-2 میلیون رسیده است که برای ما 150,000 تن روغن لازم است که این را ما بسیار از خارج کشور وارد کرده استادیم. در سال 2019 طبق دورنما باید در جمهوری در میدان 46700 گکتار زراعت روغن دهنده از جمله آفتاب پرست، زغیر، ربس، کنجد، معصر، چهارمغز زمینی کشت کرده شود. از این نمود رستنی‌های روغن دهنده تقریباً از 20 تا 60% میتوان روغن به دست آورد. در جمهوری تاجیکستان در برابر رستنی‌های روغن دهنده زراعت تکنیکی پخته کشت کرده می شود که آن اساس استحصال روغن را تشکیل می دهد. در سال 2019 دورنمای کشت پنبلانه 188410 گکتار معین کرده شده است. عالمان ساحه کشاورزی وابسته به تامین نمودن اهالی با روغن استحصال وطنی زیاد نمودن میدان کشت پنبه‌دانه رستنی‌های روغنی ده را از راه‌های اصلی افزایش دادن استحصالات را معنیداد می‌کنند. ما باید پخته را برای که خودمان پورا تامین کنیم در میدان هر سال 200,000 گکتار و با میدان 250,000 گکتار کشت زراعتی روغن دهنده را باید زیاد کنیم که پورا ما خودمان تامین کرده می‌توانیم. امروز برای یک سری آدم 16 کیلوگرم روغن راست می‌آید یک سال بعد. کارمندان کارخانه واحد دولتی خوراکواری بر آن نظرند که برای پورا فعالیت کردن کارخانه‌های روغنبراری اشیاء خام وطنی نمی‌رسد. اقتدار کارخانه‌های استحصالی امروز زیاده از 94,000 تن را تشکیل می‌کند. فقط گپ در سر آن می‌رود که امروز کارخانه‌های استحصالی روغن یعنی با اون چیگیتی تکنیکی که امروز استحصال می شود یعنی برای کارخانه‌های استحصال روغن بسنده نیست. اگر مثال میگیریم در سال 2018 در جمهوری 153,000 تن چیگیت اگر استحصال شده باشد از همین 153,000 تن چیگیتی استحصال شده همگی 130,000 تنش برای استحصال روغن روانه کردند. اگر عالمان ساحه کشاورزی برای بیشتر نمودن استحصال روغن زیاد نمودن میدان کشت زراعت روغن دهنده را مهم شمارند، در همین حال کارمندان کارخانه واحد دولتی خوراکواری وارد نمودن اشیاء خام از خارج کشور را افضل‌تر می‌دانند. اون میدان‌های کشتی که ما از آفتابپرست و زغیر و دیگر سویا را زیاد هم کنیم لکن اون اقتدارهایی که ما داریم برای ویو بسنده نیست. از شماره عمومی کارخانه‌های روغنبراری که حالا 58 عدد میباشند قسمی از آنها با سبب نبودن اشیاء خام موسمی فعالیت دارند. برای افزایش دادن اقتدار استحصال روغن ضرور است که فعالیت کارخانه‌ها با تکنولوژی نو براه مانده شود. نوریدین قربان، رجب علی محمدعلی، اهل دین کریم، عبیدالله سیولی برای برنامه اخبار. در نتیجه حمله تروریستی در شهر لاهور جمهوری اسلامی پاکستان 10 نفر به هلاکت رسید. در یک بینای بلندآشانه استقامتی شهر نیویورک شتات‌های متحده آمریکا ساختار سر زد که در پی آن 6 نفر از جمله 4 کودک هلاک شد. شرح این و دیگر خبرها از خارج مملکت. در یک مؤسسه تعلیمی نزدیکی شهر دنور شتات کلرادو شتات‌های متحده آمریکا تیرپارانی به عمل آمد. در پی حادثه یک نوروز به هلاکت رسیده 8 کس دیگر زخمی گردید. 2 سلاح به دست در نزد مؤسسه تعلیمی جانبی مکتب بچگان آتش کشیده بعدا از محل حادثه فرار کردند. کارمندان ساختارهای قدرتی در رفت عملیات جستجویی هر دو جنایتکار را بازداشت نمودند. معین کرده شده است که هر دو سلاح به دست خوانندگان مکتب میباشند. در حوزه دهم امنیتی پایتخت جمهوری اسلامی افغانستان شهر کابل عمل تروریستی انجام داده شد. در نتیجه 4 ساکن آسایشته به هلاکت رسیده 24 کس دیگر مجروح گردید. طور شبکه تلویزیونی طلوع نیوز گزارش می‌دهد تروریستان در نزد بینای یک تشکیلات بین المللی نقلیاتی با مواد ترکننده مجهز را ترکانده سپس 5 تروریست دیگر وارد بنا شده جانب آدمان از یراق آتش کشیدند. کارمندان خدمات تعینات مخصوصی افغانستان 170 نفر کارگر را از داخل بنا به جایهای بی‌خوف کشاندند. در رابطه با عمل تروریستی خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی اطراف این تشکیلات نیز کشانده شدند. در رفت زدوخورد مسلحانه کارمندان ساختارهای قدرتی افغانستان که 6 ساعت ادامه کرد همه تروریستان نابود کرده شدند.
дар назди бинои як ибодатгоҳи шаҳри лоҳури музофоти панҷоби ҷумҳурии исломии покистон амали террористӣ анҷом дода шуд. дар натиҷа 10 нафар аз ҷумла 3 корманди мақомоти полис ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар бо ҷароҳати гуногун ба беморхона интиқол дода шуданд. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро табибон вазъи саломатии чанд тан аз захмиёнро вазнин арзёбӣ мекунанд. мувофиқи маълумоти расида, террористи худкуш нақлиёти дорои таҷҳизоти таркандаро дар назди автобуси кормандони хадамоти таъиноти махсуси покистон ки дар наздикии бинои ибодатгоҳ қарор дошт таркондааст. дар як бинои баландошонаи истиқоматии шаҳри ню-йорки штатҳои муттаҳидаи америка сӯхтор сар зад. бар асари ҳодиса 6 нафар аз ҷумла 4 кӯдак ба ҳалокат расид. ҳамаи ҳалокшудагон аъзои як оила мебошанд. сӯхтор дар як ҳуҷраи ошонаи панҷуми бинои баландошонаи истиқоматӣ сар задааст. вобаста ба ин кормандони хадамоти наҷодиҳӣ истиқоматкунандагонро аз бино ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. аз рӯи маълумоти расида сабаби ба амал омадани сӯхтор дар оташ гирифтани таҷҳизоти барқӣ арзёбӣ мегардад. барои хомӯш кардани алангаи оташ кормандони хадамоти оташнишонӣ соатҳо фаъолият намуданд. кормандони хадамоти таъиноти махсуси Шри-Ланка 7 террористи худкушро боздошт намуданд. кормандони сохторҳои қудратӣ иброз медонанд ки дастгиршудагон мехостанд дар минтақаҳои гуногуни ин кишвар амалҳои террористӣ анҷом диҳанд. ёдовар мешавем ки 21 апрели соли равон дар 3 калисо ва 3 меҳмонхонаи шаҳрҳои гуногуни Шри-Ланка 8 амали террористӣ анҷом дода шуда буд ки дар натиҷа 260 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар захмӣ гардиданд. дар фурудгоҳи байналмилалии янгони Мянма ҳавопаймои мусофирбари яке аз ширкатҳои ҳавопаймоии Бангладеш ҳангоми фуруд омадан ба садама дучор гардида аз хатти нишаст берун шуд. дар пай ҳодиса 30 мусофир ҷароҳат бардошт. ҳангоми рух додани садама дар дохили тайёра 33 нафар қарор доштанд. пас аз ба садама дучор шудан ҳавопаймои мусофирбар зарари ҷиддӣ дид. тибқи иттилои пешакӣ сабаби ба фалокат дучор шудани ҳавопаймои мусофирбар дар номсоиди вазъи ҳаво мебошад. дар соҳили шаҳри Сан-Франсискои штати Калифорния, штатҳои муттаҳидаи Америка мавҷҳои баҳр ҷасади як наҳангро баровард. коршиносон муайян карданд ки наҳанг дар натиҷаи бархӯрдан ба киштӣ талаф ёфтааст. аз моҳи марти соли равон то кунун дар шаҳри Сан-Франсиско мавҷҳои баҳр маротибаи нуҳум аст ки ҷасади наҳангро ба соҳил мебарорад. ба гуфтаи олимон наҳангҳо бештар аз гарм шудани оби уқёнус ва пайдо накардани ғизо талаф меёбанд. мавзӯи дигар, фарҳанги истифодаи телефон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ дар як чорчӯбаи муайян бояд ба роҳ монда шавад. аз меъёр зиёд ва бемавриди истифода намудани телефони мобиле ки ба саломатии инсон, узвҳои шунавоӣ, асаб ва дил таъсири манфӣ дораду ба пайдо шудани ҳар гуна бемориҳо оварда мерасонад, ба буҷаи оила низ зарари иқтисодӣ мерасонад. гузориши ҳамкорамон Бобукалон Аминзода. аз рӯи ташхисҳои мутахассисони соҳаи тиб, муоширати барзиёди телефон ба узвҳои шунавоӣ, асаб, дил таъсири манфӣ расонида, ҳамчунин ба дигар касалиҳо оварда мерасонад. ҳамзамон он ба буҷети оила низ бетаъсир нахоҳад монд. дар як гапзанӣ на бештар аз 2 дақиқа ва дар як шабунарӯз на бештар аз 15-20 дақиқа бояд ки гап зад, чунки агар мо қоидаҳои бехатариро иҷро накунем, дар натиҷаи тадқиқотҳои олимон мо ҳам хел сарчашмаҳо дарёфт кардем ки майнаи сари одам то 1 градус гармӣ баланд мешавад ки ин метавонад боис шавад ба илтиҳоби пардаи болои майнаи сар. мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки истифодаи телефони мобилӣ баръало дар баъзе аз донишгоҳи олӣ дида мешавад. ҳолон ки вазифаи аввалиндараҷаи донишҷӯ аз худ кардани донишҷӯи муосир мебошад, на ин ки бемаврид дар донишгоҳ истифодаи телефонҳои мобилӣ. бисёр хуб мешуд ки дар муассисаҳои таълимӣ пеши роҳи чунин амалҳо на танҳо дар дохили синфхонаҳои дарсӣ, балки дар саҳни донишгоҳҳо низ аз ҷониби донишҷӯён гирифта мешуд. бо назардошти он ки ҷавонон созандагони ояндаи ҷомеа ҳастанд, омӯзиши илму техника, забонҳои хориҷӣ ва дониши хуб муҳим аст, то ҷавонон шароити фароҳамовардаро ба тарзи дуруст истифода намоянд. ҳангоми истифода бурдани телефонҳои мобилӣ чизеро ки мушоҳидаҳо нишон медиҳад ва оморҳои ҷаҳонӣ инро эътироф кардаанд, истифода бурдани телефонҳои мобилӣ ба худ хосиятан як шаклҳои бениҳоят вазбин ки аз ҷиҳати равоншиносӣ гирем агар шахсият ба худи ҷаҳони виртуалӣ ворид гашта ва аз он баромадан хеле душвор мешавад. рӯз аз рӯз ҳангоми суҳбатҳо муомилот дигар шуда ва шахсият ҳамчун шахсияти яккапараст ва дар танҳои шахси омӯхташуда одат мекунад ва ин бобат ҳангоми бисёр барзиёд истифода бурдани телефонҳои мобилӣ ин
ба худ ва به یکچند نمود بیماری‌های گوناگون آورده می‌رساند که یکی از این نمود بیماری‌های گوناگون در مدت طولانی استفاده بودن تلفن موبیلی به لیکمیا یعنی رگ خون سرطان خون آورده می‌رساند. متخصصان سوی تندرستی یکی از عامل‌های تیز خسته شدن عصب آدمان را نیز با استفاده از معیار زیادی تلفن‌های موبیلی مانیدان می‌کنند. هنگام معاشرت با تلفن‌های موبیلی میدان الکترومغناطیسی و بدن آدم می‌گذرد و پیش از همه طریق بافت‌های سر، گوش، قسم مغز سر از جمله تحلیل کننده بینش جبیده می‌شود. استفاده تلفن‌های موبیلی در برابر جهت‌های مثبت داشتن جهت‌های منفی نیز دارد. از این نقطه نظر شنوندگان باید دانند که استفاده بی‌مورد و از حد زیاد گفتگو نمودن هم ضرر اقتصادی و هم ضرر معنوی دارد. باباکان امینزاده، حفیظالله سعدالله، اخبار. کرمک‌پروری و استحصال پیله اساس رشد صنعت سبک، استحصال متاع‌های ابریشمی و افزون آمدنی صادرات میباشد. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت سپردن پیله به مرکزهای قبول آغاز شده، موافق دورنما در ولایت بیش از 700 تن پیله استحصال کرده میشود. گزارش روزعلی رحمان و الیاسی باباجان. نخستین شده با سپردن پیله کرمک‌پروران شهر کنیبادام و ناحیه‌های اشت و سپیتامین آغاز نمودند. موافق به عنعنه تیار شدن نخستین حاصل کشاورزان که نشانه از فراوانی و برکتی کار است، در این شهر و ناحیه‌ها چاره‌بینی‌های قبولی پیله برگزار گردیدند. در روز اول در شهر کنیبادام 50 نفر و در ناحیه سپیتامین نیز 50 نفر کرمک‌پروران پیله سپردند. در چاره‌بینی‌ها کرمک‌پروری از ساحه‌های مهم کشاورزی و استحصال اشیاء خام صنعتی ارزیابی گردیده، با کرمک‌پروران پیشقدم متخصصان ساحه توفیق‌های مقامات اجرایی حکومتی دولتی محلی تقدیم کرده شدند. در کارخانه‌های فرعی پیله برای قبول اشیاء خام ابریشمی شرایط‌ها مهیا و مبلغ استحصال پیله پرداخت می‌گردد. امسال در ولایت با مساعدت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت تخم کرمک نوی دولت ویتنام در یختان‌های کارخانه مشترک تاجیکستان و ویتنام ویت سیلک نگهداری و موافق شرطنامه طرفین در 12 شهر و ناحیه ولایت کرمک پرورش و پیله استحصال می‌شود. در شهر کنیبادام بیش از نصف حاصل پیله جمع آوری گردیده تا این دوره حاصلناکی از هر قطعه 40-45 کیلوگرمی را تشکیل داده است. بنا به سنجش آزمایشگاهی صفت پیله امسال بلند است. این در برابر اجرای طلبات اگرتکنیک ذخیره خوراک و صفت تخمی کرمک مربوط است. پیله حاصل همین ساله حجم هم کلانتر و نسبت سال گذشته هم صفتناکیش بلندتر میشه. تجربه پیشقدمی کرمک پروری فعال و پیشقدم را در شهر کنیبادام این نسل نو دوام داده است. در ناحیه سپیتامین مطابق دورنما از 2200 قطعه 84 تن پیله استحصال خواهد شد. کرمک پروران الهیده از یک قطعه بیش از 50 کیلوگرمی پیله سپاریدند. در ناحیه تجربه کرمک پروران صاحب تجربه ادامه می‌یابد. 1975 خواجگاهی دهقانی انفرادی و شخصانی الهیده کرمک پرورش و پیله استحصال نموده در 9 اساسیاسی کشاورزی متخصصان ساحه سهم گذاشتند. موافق دورنما در ولایت سوخت در موسم امسال 700 تن پیله استحصال کرده می‌شود. این زمینه پوره با کار انداختن کارخانه مشترک ویت سیلک، تامین کارخانه اطلس خوجان، مرکزهای تعلیمی استحصالی اطلس و ادرس با اشیاء خام استحصالی خودی و افزون نمودن صادرات ابریشمی وطنی میباشد. در ناحیه نورآباد با مقصد بنیاد باغ‌های نو و برقرارسازی باغ‌های از حاصل مانده تدبیرهای ضروری راه اندازی می‌گردد. از جمله طبق برنامه رشد ساحه باغداری تا سال 2021 بیش از 80 گکتار باغ نو بنیاد می‌شوند. گزارش دیگری محمود از ناحیه نورآباد. حشر دستجمعانه مردم اساساً با مقصد سرسبز و خرم نمودن قد راه‌های ماشینگرد بین دهات و شهرک ناحیه نورآباد از روی نقشه ستاد مرکه کبودی زارکنی راه اندازی شده است. در این ردیف اهالی دهات زمین‌های تل و تپه و بیکار خوابیده موضع‌های بلندکوه را عاقلانه استفاده برده باغ‌های نو بنیاد می‌کنند. ما هم یک زمین بدنجا زیاده از 100 سال خوابیده که همیشه ما برای استحصال همین میوه همیشه باغ بنیاد کردیم برای آنکه زندگی ما هم همجا تنچه مقصد با زیادی کنه به بازار داخلی بریم. زمین‌های بیکار خوابیده ساحل دریای سرخاب مساحت زیادی را تشکیل می‌دهد. این است که تمام سالهای آخر بیشتر دهقانان صاحب تجربه از حساب نوهای نو نهالان سیبوناک، زردآلو و چهارمغز باغ‌های نو بنیاد کردند. باغ‌های نو در روند رشد ساحه باغداری اساساً از روی توسعه عالمان ساحه کشاورزی بنیاد می‌شوند تا در شرایط اقلیمی کوهستان دهقانان استحصال میوه‌های خوش‌صفت را دوره به دوره زیاد نمایند.
از روی معلومات ستور ناحیوی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نورآباد اوید به معرکه کبودیزارکنی دوام سالهای آخر در حدود زمینهای جماعت دهاتی خمدان از روی برنامه‌های پیش‌بینی شده قریب 4 گکتار باغ‌های اینتنسیوی بنیاد شده. علاقه درختان این باغ‌ها حاصل داده ایستادند. باغداری در شرایط کوهستان منبع اساسی درآمد مردم کوهستان به شمار رفته. در پرتو هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بابت افزایش میدان باغ و استحصال میوه‌های خوشصفت کشاورزان جد و جهد دارند تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در میدان 80 گکتار باغ‌های زمانوی بنیاد کنند. ایدیگولی محمود دادرجانی میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر، سلامت باشید.